reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tubifurize ishya n'ihirwe mu byo mukoramo byose, yaba ibyo munyuramo aho mujya ndetse naho muva. Tubifuza na amahoro ndetse n'umutekano, urukundo hagati yanyu ntacyo bitwaye ruzatuma mugera kure. Nitwa Eric Nshimiyimana. Hamaze iminsi havugwa ikibazo gikomeye cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza, ndetse haje kuzamuka umwuka utari mwiza hagati ya guverinoma cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na leta hariya yo mu Bwongereza cyangwa se buriya bwami bw'Abongereza. Ikibazo rero cyaje kuzamuka ubwo Ubwongereza bwaje kuba bwahagarika amafaranga yagombaga gutanga ku Rwanda kubera abimukira batandukanye bazaga kuba baba mu Rwanda. Gusa icyo gihe ntabwo icyemezo cyagiye gushirwa ku musozi cyangwa se ku iherezo kugira ngo abo bimukira bongere bambutswe inyanja zitandukanye baze gutura mu Rwanda. Ni inkuru yigeze kuba isa naho injira mu matwi y'abanyapolitiki bakomeye cyane ku isi. Ibihugu bya Afurika byinshi nabyo bizamura bisa naho biteraga akaboko hejuru bati kuki baza mu Rwanda kandi natwe dufite ubushobozi nka za South Africa ndetse n'ibindi bihugu bikomeye cyane muri Afurika muri rusange. Gusa icyo u Rwanda rwarushaka ibyo bihugu bindi nuko bwashaka imbaraga cyane zikomeye mu kubaka inyubako zikomeye kandi zabaga ziteguye kuba zakira abimukira batandukanye. Rimwe na rimwe bakaba abaturutse ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi biba bisa naho bidafite amikoro ahagije. Aka kanya rero nuko igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se United Kingdom yamaze kuvuga ko itazigera yishyura andi mafaranga igihugu cy'u Rwanda, amafaranga n'ubundi yo kuba barahagaritse amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi. Ubundi icyo amasezerano mpuzamahanga bavuga nuko niba waremereye ko hari amafaranga ugomba guha igihugu runaka kugira ngo cyakire abagenerwabikorwa bawe cyangwa se nk'abimukira, ayo mafaranga n'ubundi ugomba kuyatanga ko biri mu masezerano, kuko igihugu bigaragara ko kiba cyarutse ibikorwa remezo kubera icyo gikorwa cyangwa se ayo masezerano mufitanye. Urugero, niba Ubwongereza bwaravuze ko bugiye kujya bwohereza abimukira mu Rwanda mbere yuko bavuga ati wenda uyu n'uyu uriya naze twamwakira bitewe n'ibyangombwa yujuje, icyo gihe igihugu runaka uhaye izo nshingano zubaka ibikorwa remezo, imihanda, amazu, aho bazajya baryama, aho bazaza bafatira ifunguro ndetse n'ubwiherero muri rusange, kandi byose bitwara amafaranga menshi cyane. Ibyo rero nicyo kimwe byabaye kuri leta y'u Rwanda. Ibyo bikorwa remezo yubatse rero n'amafaranga ya bije y'igihugu iba yarashoye. Niyo mpamvu niba hagaritse amasezerano bavuga ko muri termination, mukoze termination mugomba kubagaragaza ko amafaranga n'umwe agomba gutanga yo gufasha abimukira akomeza gutunga. Gusa aka kanya u Rwanda ntabwo ruzigera rwakira ayo mafaranga. Ese ni ikibazo giteye gute kuva mwaka wa 2024? Ese no kubera iki? Niye mpamvu? Ese u Rwanda ruravuga iki kuri ayo masezerano kuba rutazahabwa ayo mafaranga mu gihe rwo ruvuga ko rurakoreshoka byose kugira ngo rube rwanarega mu nkiko mpuzamahanga igihugu cy'Ubwongereza? Ariko ejo bundi Ubwongereza nabwo bwatangaje ko ibihano bugiye gufatira u Rwanda narwo ruti ntacyo bizafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva no kuba Ubwongereza bwaramaze kwitandukanya n'ibindi bihugu wenda bishyigikiye u Rwanda, bati tugomba kuba twashyiraho ibihano bigomba gufatira igihugu cy'u Rwanda. Nitwa Eric Nshimiyimana. Ko ikibazo tukive imuzi n'umuzingo mwumva impamvu. Ese no kubera iki? Naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi babisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe icyo usabwa komeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro tukugezeho na documentary, amakuru yaranze isi, ubuzima bw'isi, ibigezeho ku isi byose kandi bijyanye na tekinoloji tuzabiguha. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 twose tugwa ikaze, ngo ni mu ntara zigeze kuri enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Uri mu karere k'Iburasirazuba cyangwa se muri East African Community, ubwo u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, abari Uganda, Kenya, Sudan, mwese mbaha ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Hari na benshi mudukurikira mutwumva muri Kota Masimbi cyangwa se mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Central Africa, South Africa, West Africa na North Africa. Mwese mbaha ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Abari za Canada njya mbabona, namwe bari aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbifurije ikaze kandi mbaha ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ese iki kibazo gihagaze gute muri rusange? Iki kibazo uko gihagaze rero kugira ngo ubyumve neza, kugira ngo umenye amamuko, nuko Ubwongereza ngo ntibuzishyura
u Rwanda n'amafaranga ku masezerano y'abimukira yahagaze. Leta y'Ubwongereza rero yavuze ko itazishyura ayandi mafaranga leta y'u Rwanda nyuma y'uko amasezerano yo kohereza abimukira ibi bihugu byari bifitanye atagikomeje cyangwa se ngo abimukira bakomeze baze mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu wa mbere rero umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yorante Makuru yatangaje ko Ubwongereza bwasabye u Rwanda guheba bucece burundu amafaranga yarasigaye kwishyurwa igihugu cy'u Rwanda. Makuru rero avuga ko ayagera kuri miliyoni zigeze kuri 50 z'amapaundi asaga miliyoni zigera kuri miliyari zigeze kuri 90 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga menshi cyane ku Bwongereza bwasabye ibyo bushingiye ku kwizerana hagati y'ibihugu byombi. Ubu rero u Rwanda rwasabye Ubwongereza kwishyura ayo mafaranga yarasigaye rushinja icyo gihugu kurega cyangwa se kurenga kuruko kwizerana bugahagarika inkunga bwahaga igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byabaye mu itangazo umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yavuze ko nta kundi kwishyura ugendanye n'iriya gahunda kuzakorwaho undi munsi, kandi ko u Rwanda rwahebye ukundi kwishyurwa aya mafaranga rwose. Ikibazo rero cyo kwishyurwa kuri aya masezerano Ubwongereza bwari bufitanye n'igihugu cy'u Rwanda cyaje nyuma y'uko mu kwezi gushize Ubwongereza butangaje ko buzahagarika inkunga buha igihugu cy'u Rwanda uretse igenerwa cyangwa se abakenye cyane. Urumva bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda n'ubundi gikenye cyane, ari nayo mpamvu bagaragaza ko n'ubundi iki gihugu kugira ngo kizongere kigire imbaraga cyangwa se cyongere kigire iterambere bizaba bigoranye cyane. Urumva ko bashyira igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bikenye cyane ku isi nta n'igitekerezo kuba cyatera imbere. Ubwongereza kandi bwafashe icyo cyemezo bushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 umaze kwigarurira ibice binini cyane mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo, harimo imirwa mikuru y'izi ntara ikomeye cyane ni mujyi ukomeye cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka Goma ndetse na Bukavu muri rusange. Uretse kandi Ubwongereza, Ububiligi, igihugu cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nka za Canada ndetse n'Ubudage byatangaje ibihano bitandukanye kubera ibirego by'inkiko muri rusange. U Rwanda kandi rwagiye rusubiza buri gihugu ruvuga ko ibyo bihano bidafasha mu gukemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rwanenze ibihano by'Ubwongereza ruvuga ko bidafite ishingiro kandi ko bugamije gufatira cyangwa se guhatira u Rwanda gushyira mu kaga umutekano wacu, nk'uko Makuru yabivuze kuri uyu wa mbere abitangaza abinyuze ku mbuga nkoranyambaga nka X ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye nk'igihe, Umuseke, Tarif Rwanda byagiye bisamira iyi nkuru hejuru. Makuru rero avuga ko kubera imyifatire y'Ubwongereza u Rwanda rwahise rukurikirana ukwishyurwa kwarwo kwari rwasigaye ku masezerano y'abimukira Ubwongereza burebwa nayo mu buryo bwemewe n'amategeko. U Rwanda kandi rwahakanye kenshi ko gufasha umutwe wa M23, ruvuga ko rwafashe ingamba zo kwirinda mu guhangana n'ikibazo gikomeye cyane gitewe n'umutwe wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Umutwe witwa FDLR ukaba urwanira n'ubundi mu mashyamba ndetse no bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe rero wa FDLR uri hafi y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, ukaba ukora guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Inzobere rero za ONU cyangwa se z'umuryango wa ONU mbere zavuze ko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi bigera kuri 4 bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafasha umutwe wa M23 kurwana ndetse no gufata ibice bitandukanye bya leta ya Kongo. Gusa ibingibi umunsi ku munsi leta y'u Rwanda ihora ibihakana kandi ko nta gihamya ndetse nakigaragara ko hari umusirikare wa RDF uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ari ikibazo Kongo ubwayo iba idashaka gukemura ngo ishire ahagaragara ibiganiro ndetse no kuba yakumvikana n'uyu mutwe wa M23. Dukomeje amakuru rero, umugambi w'Ubwongereza wo kohereza abimukira mu Rwanda wateguwe mu mwaka wa
2022 ni leta abanjirije iriho ubu ya Londres hariya watumye icyo gihugu cyishyura miliyoni zigera kuri 140 z'amapaundi. Mbere kandi yuko ubutegetsi bushya bwa minisitiri w'intebe Sir Keir Starmer buhagarika aya masezerano, u Rwanda kandi ruvuga ko ubutegetsi bwa Starmer bwananiwe guhagarika ayo masezerano mu buryo ubuteganywa n'amategeko, nubwo bwose bwatangaje ko atagikomeje nyuma yo gutsinda amatora uyu muyobozi. Nyuma kandi yo gutsinda amatora muri Nyakanga umwaka ushize, Starmer cyangwa se Starmer uyu muyobozi n'unda Kongo wa leta y'Ubwongereza cyangwa se ubwami bw'Ubwongereza yavuze ko uwo mugambi wapfuye kandi wahambwe burundu utazigera uzuka, ko utari kugera ku ntego yo kubuza abimukira kujya mu Bwongereza kandi wari gutwara gusa mu minsi igera kumwe cyangwa se 1% y'abimukira baza n'ubwato buto cyane. Mu itangazo rero umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yavuze ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasobanuye ko uwo mugambi wo gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda mu kibazo cy'abimukira wasesaguye amafaranga y'umusoreshwa kandi udakwiriye gukomeza kuba washyirwa mu bikorwa. Mu gihe kandi aya masezerano yo yari mu ngingo ku mafaranga yatanzwe n'Ubwongereza igahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, kubatswe kandi umudugudu wagombaga cyangwa se w'amagorofa yari kuzatuzwamo abimukira bari kuva mu gihugu cy'Ubwongereza. Tugarutse rero gatoya ngo mu mwaka wa 2024 nuko icyemezo cy'ubutegetsi mushya wa leta y'Ubwongereza mu yasobanuye igahanga. Aya magambo niyo yabashije kuba yasobanura kugira ngo dusa naho tugendana neza. Akimara kujya ku butegetsi uyu mupre cyangwa se umuyobozi wa leta y'Ubwongereza dore icyo yavuze hano rero igahanga ku mushinga w'ubwubatsi ahagomba kuzuzwa cyangwa se gutuzwa bimukira abazirukanwa mu Bwongereza. Abakozi benshi cyane politike za Libre ndetse na Conservative ntabwo bazizi, ariko gutsinda kwa Labour ko mu cyumweru kigeze gutambuka gushobora kugira ingaruka mu buzima bwabo. Aha igahanga rero hari mu karere ka Kicukiro i Kigali ku ntera ntoya uvuye mu muhanda mugari wa kaburimbo werekeza mu karere ka Bugesera. Hari umushinga wari munini cyane w'ubwubatsi watangiye umwaka ushize mu mwaka wa 2023 washyizwemo kandi amafaranga ya leta y'Ubwongereza ngo hazatuzwe abimukira bagomba kwirukanwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Leta y'Ubwongereza kandi yari iyobowe na minisitiri w'intebe Rishi Sunak, niyo yari yumvikanye n'iy'u Rwanda kwakira abimukira idashaka iwabo, ntabwo ashaka ko batura hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Inateganya kandi kuba yari kohereza agera kuri miliyoni zira kuri 300 z'amapaundi mu bikorwa byo kubohereza cyangwa se kubohereza mu gihugu cy'u Rwanda, birimo no kubaka aha hantu hagomba gutuzwa ababimukira bari bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwongereza kandi bwari bumaze guha igihugu cy'u Rwanda miliyoni zigera kuri 140 z'amapaundi, mu gihe ayandi miliyoni 50 nayo yari mu nzira nk'uko byari byatangajwe ku ruhande bw'Ubwongereza mu ntangiriro z'umwaka wa 2024. Ariko kandi Rishi Sunak wo mu ishyaka rya Conservative arutse gutsindwa umwaka wa 2023 yaratsinzwe amatora asimburwa na Keir Starmer wo mu ishyaka rya Labour. Starmer kandi mu mpera z'icyumweru cyashize bwo hari mu mwaka wa 2024 yavuze ko gahunda z'Ubwongereza n'u Rwanda yapfuye kandi yahambwe burundu, ko iki gikorwa kitazigera gishyirwa mu bikorwa. Igahanga rero kuri umugambi wo gushinga cyangwa se ku mugambi wo mushinga w'ubwubatsi, abakozi babwiye itangazamakuru icyo gihe nka BBC Gahuza ko impungenge bagize ubwo bumvaga ko uwatsinze Ubwongereza adashyigikiye iyo gahunda yo kubaka uyu mujyi ahanga igahanga. Aha kandi barimo kubaka inzu zo gutuzamo cyangwa se guturamo abajya kuri 500 uzubatse mu buryo bw'ama etage cyangwa se
contract hafi 70 zose, ndetse kandi n'umuhanda ujyayo wari wamaze gutunganywa muri aka gace. Kandi uyu mushinga n'umushinga munini cyane watumye gahinduka cyane n'ubuzima bw'abahakora kandi ndetse n'abari bahaturiye bwari bwarahindutse nk'uko babivugaga. Muri uyu kandi uyu mushinga urimo imbaraga nyinshi cyane, bakora amanywa nijoro, nubwo kandi nijoro badakora cyane abakozi benshi nk'uko abo twavuganye bahakora babivuga. Gusa kandi bavugaga ko bakora imbaraga zikomeye cyane kugira ngo barebe ko uyu mushinga wari buzashyirwe mu bikorwa. Rero ati nta mafaranga yabaga ino cyangwa se yabahaga muri aka gace kari karahindutse agace k'amafaranga hariya muri Gahanga. Kuri iyi site rero y'ubwubatsi hakoraga abakozi bagera kuri ku bihumbi 200 byose, benshi kandi n'urubyiruko, aba ayede cyangwa se edmakons, abafundi, abasekirite ndetse n'abatekinisi bakomeye cyane mu bice bitandukanye by'ubwubatsi, ndetse n'abakurikirana ibikorwa cyangwa se supervisor. Abakora kandi hano bahembwa hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 10 ku munsi nk'uko babivugaga. Umukozi kandi twise Jean Pierre n'umufundi wabyigiye kandi ku myaka 23, amaze amezi 6 yakoraga hano muri iki kigo, abarirwa amafaranga ku bihumbi 6 ku munsi, agahembwa mu kwezi. Ubwa mbere yatangiye nk'umufundi yarabonye akazi gahemba neza kandi kamaze igihe kinini cyane nk'uko itangazamakuru ryagiye ribisohora. Jean Pierre kandi ati kano kazi muri rusange gafite inyungu nyinshi cyane kandi hari byinshi twigejejemo kandi twitejemo imbere cyane. Hari kandi abagiye bagura ibibanza ndabazi cyane, abagiye bubaka, abagiye kandi babonamo amapamisi yo gutwara imodoka zitandukanye. Kandi aka kazi muri rusange ni keza cyane, hari byinshi cyane kadufasha kandi kazatuma tugeraho, kandi twiteguye kwakira ababimukira. N'amagambo atangazwa n'abakozi cyangwa se n'abakoraga hariya muri izi nyubako muri rusange. Mugenzi we kandi nawe w'umufundi twise Karekezi w'imyaka 24, nawe yatangaje amagambo yarakomeye cyane agera kuri 7 ko aribwo yaramaze gukora muri aka kazi. Ubuzima bwarahindutse, haribyo kandi maze kugeraho bitandukanye nuko byari bimeze ubwanjye mu rugo, kandi mfite inzu nabashije kubaka. Yego ikibanza cyari igihari sinakiguze, ariko nabashije kwizamura maze kuhakura perime zitandukanye yo gutwara imodoka. Mu by'ukuri kandi ubuzima bwarahindutse, ubwanjye meze neza. Twiteguye kwakira ababimukira bazaba bagize ahangaha. Umushinga kandi wari umaze kuba ukomeye cyane, kandi ati uyu mushinga uramutse uhagaze ubukene bwagaruka muri aka gace. Leta rero y'u Rwanda nacyo yarigeze ibivugaho kuba umushinga ugomba kuba wahagara ku byavuzwe ndetse na Minisitiri w'Intebe mu cy'Ubwongereza. Gusa aka kanya urumva ko yamaze gutora, avuga ko rwose iby'inyubako bigomba kuba byahagara. Gusa umwe mu bategetsi babwitangazamakuru nka BBC ko leta ishobora kubivugaho mu gihe leta y'Ubwongereza yamenyeshaga igihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'inyandiko guhagarika amasezerano bari bafitanye. Mu ntangiriro rero z'umwaka wa 2024 ubwo yari mu nama ya World Economic Forum, Perezida Paul Kagame yasubije umunyamakuru ati wari umubajije niba amafaranga Ubwongereza bwahaye u Rwanda ruzayasubiza mu gihe abimukira aba atakomereza kuba baza mu Rwanda. Ati azakoreshwa mu gihe gusa abo bantu bazaba baje, bataje dushobora gusubiza ayo mafaranga tukaba twayabohereza bakayakira. Igahanga rero impungeza ni nyinshi cyane icyo gihe muri umwaka wa 2024 kubakora kuri ya site y'ubwubatsi, bavuga ko uyu mushinga wahagaze kandi ibibazo bishobora kuba bigiye kwiyongera. Aka kanya rero leta y'Ubwongereza yamaze nanone kuba yafatira ibihano bikomeye cyane leta y'u Rwanda. Nurumva ko nuba yarahagaritse amasezerano yo kuba bakomeza kohereza bimukira mu Rwanda, ari byo bikomeze kuba byakorera amakimbirane yo kuba n'ayo mafaranga atazigira ayoherezwa. Kuri tariki 22 Ukwakira 22 mu kwezi kwa kabiri, n'ubundi ubwo no mu kwezi gushize bwa 2025, Ubwongereza bwatangaje ko urutonde rw'ibihano bwari bugiye gufatira igihugu cy'u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara mu byo ubusaba, harimo kuvana ingabo z'u Rwanda
ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihano byarimo utitabira ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru byateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya kandi ibikorwa byo kwamamaza abakorana n'igihugu cy'u Rwanda, guhagarika inkunga y'imari ihabwa leta y'u Rwanda uretse igenewe abakene cyane, gukorana kandi n'abafatanyabikorwa ku bihano bishya bishobora kugenwa n'igihugu cy'u Bwongereza, guhagarika kandi inkunga y'ahazaza mu myitozo ya gisirikare ku gihugu cy'u Rwanda, gusubiramo kandi uburenganzira bwo kugura hanze cyangwa se bwo kugura hanze ku gisirikare cy'u Rwanda, bwo kugura hanze cyangwa se kuba bajya kugura nk'ibikoresho by'intwaro n'ibindi. Leta y'u Rwanda rero yatangaje ko Ubwongereza bweruye bukerekana uruhande burimo ku kibazo cya Kongo kandi ko ibyo bihano bwatangaje bibabaje cyane. Ubwongereza kandi ni kimwe mu bihugu biha leta y'u Rwanda inkunga nini cyane y'iterambere, bivuga ko bumaze guha u Rwanda arenga miliyari y'amapawundi agera menshi cyane mu myaka igera kuri 25 ishize. Ubwongereza kandi buvuga ko buhangayikishijwe n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho kandi umutwe wa M23 ugenzura imijyi ya Bukavu ndetse na Goma. Ubwongereza kandi buvuga ko hafi miliyoni y'abantu buva aha bavuye mu byabo bahunga. U Rwanda kandi ruvuga ko ibihano byatangajwe n'igihugu cy'Ubwongereza nta kintu kizafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ngo bifashe mu kugena mu gisubizo kirambye cya politike muri aya makimbirane. Si ubwa mbere kandi Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda, kuko no mu mwaka wa 2012 bwahagaritse inkunga bwari guha leta y'u Rwanda ubwo yashinjwaga nanone gufasha umutwe wa M23. Ku birego rero u Rwanda rwohererejwe ingabo zo gufasha umutwe wa M23 bukaba bukomeza kuregwa umunsi ku munsi. Abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda babihakana bavuga ko hafashwe ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'imbibi zacyo. Mu itangazo kandi risubiza ku bintu byatangajwe n'Ubwongereza, u Rwanda rwigeze kuvuga ko nta shingiro bifite ku kwibaza ndetse no kuzashyira mu kaga umutekano warwo ndetse n'abaturage barwo. Ubwongereza kandi buvuga ko u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano ariko ntibyakwemezwa kuzikemura mu buryo bwa gisirikare. Ubwongereza kandi bwongeraho ko kuri aya makimbirane yakemurwa gusa n'inzira ya politike, kandi busaba ko leta ya Kongo yakinjira mu biganiro ndetse n'umutwe wa M23. Gusa leta ya Kongo uyu mugambi ntabwo ukozwa ntarwo ubyumva. Ubwongereza kandi bwatangaje ibihano nyuma y'iminsi mike cyane David Lam ushinzwe ubanye n'amahanga bw'iki gihugu asuye Kinshasa kandi Kigali akabonana na abaperezida Tshisekedi ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibihano kandi bisobanuye iki se ku Rwanda kuba u Rwanda rumaze kuba ruhanwa cyangwa se ngashyirwaho ibihano bikomeye cyane? Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda nyuma y'ibyatangajwe n'igihugu cy'Ububiligi hamwe na leta ya Amerika, Canada bafatiye ibihano bwite bikomeje cyane warihoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda James Kabarebe, minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere. U Rwanda kandi ruracyavana igice gitari gito cyane cy'ingengo y'imari rukoresha ku nkunga z'amahanga hamwe n'inguzanyo muri rusange. Mu nzego kandi mu ngengo y'imari yarwo y'umwaka wa 2024-2025 ya miliyari zigeza kuri 530 y'amafaranga y'u Rwanda, leta ivuga ko 33% by'iyo y'ingengo y'imari izava mu byo igihugu kivana imbere y'imisoro ndetse n'ibindi, naho inkunga zo hanze zikaba ari 13% by'iyo y'imari. Ubwongereza kandi ni kimwe bihugu biha amafaranga y'u Rwanda nane kuvuze hejuru kuva mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2023. Leta y'Ubwongereza kandi ivuga ko yahaye u Rwanda inkunga irenga miliyari 1 y'amapawundi yo kurushaho kuruteza imbere. Yafashije kandi kuvana abantu barenga miliyoni 2 mu gihugu mu bikorwa by'ubukene muri rusange. Imibare kandi itangazwa na leta y'Ubwongereza itanga ishusho y'inkunga iki gihugu giha u Rwanda ubu igeramiwe ndetse no guhagarikwa kubera intambara yo muri Kongo.
Iyi kandi ni ishusho nkunga y'Ubwongereza bwahaye igihugu cy'u Rwanda yiteganyijwe iba igenewe ibikorwa bitandukanye. Uburezi kandi kuri bose mwaka 2015-2023 hatanzwe agera kuri miliyoni 88 z'amapaundi. Uva mu bukene kandi mwaka 2019 kugeza mwaka 2023 miliyoni zigeze kuri 54 z'amapaundi. Uburezi kandi bw'abakobwa kuva mwaka 2023 kugeza mwaka 2029 hatanzwemo miliyoni zigera kuri 30 z'amapaundi. Gufasha kandi leta gukomeza inzego zayo kuva mwaka 2018 kugeza mwaka 2025 hari hatanzwe amapaundi agera kuri 18. Gufasha kandi Trademarks cyangwa East Africa mu mwaka 2017 kugeza mu mwaka 2023 hari amaze gutangwa miliyoni z'amapaundi agera kuri 25. Hari kandi impungenge ko inkunga y'Ubwongereza buha u Rwanda iramutse ihagaze bishobora kugora u Rwanda gukomeza bimwe mu bikorwa byakorwaga ndetse n'amafaranga y'iyo nkunga akaba yahagarara. Perezida w'u Rwanda rero Paul Kagame aherutse kumvikana avuga ko ibihano by'uwo ari we wese bitazatuma u Rwanda rureka uburenganzira bwarwo bwo kurinda umutekano w'Abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange. Ngicyo kibazo rero kiri imuzini muzingo mu bikorwa bitandukanye bya leta y'Ubwongereza cyangwa se ubwami bw'Abongereza bumaze gutangaza ko biteguye kuba bwaha ibihano u Rwanda. Ngicyo kandi icyemezo leta y'u Rwanda ikomeze kuba yatangaza ku bihano bikomeze gufatirwa igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Nitwa Eric Nshimimana, wowe komeza kuri subscribe ukoresha ku biganiro kugezo byacu bya buri munsi. Nahindi neguza naho utaha.